قناخ داویه تکبرنا چتین داعش دنیزی 3000 چته و مالباتین وان خوارادستی قصدی کرن. هزین رزگاری عفنی لتجار تشا ترکو چتین وین لعفنی چارکی پیک آنین و یک شرشکر 3 چته هاتن کشتن. لیلا گوین دروژه 118 ابرخدانیا خود کنترل وزارت تندرستی دولت ترک رد کرد. جبو پیشوازی کرنا هشتی آدار روژا جنان جهانی لباکور روشلات سوری ریزه چارکی تین لدار خستن. ایرو به هزاران کسین جزایر بانگا استفایا بو تفلیقا کرن. جنامندن وچن یارونه تیوی دما خوش به بینرین هجام بسرنوچین قواد دست بیکر ناجی برفرهن وچن مین دانی واری. لباخوز شرگران لیبل چتین کن نکارن خوال بر شروانان بگیرن ایدی خوارادستی شروانین قصد دیکن هری داوی در دورا 3000 چته و مالباتین وان خوارادستی شروانین قصد کرن. لباخوز رنگ رشت چراندن لهندره وی گوندی شرگرانه لیبله هن چتین کو بریارا شردابون نکارین لهنبری شروانین قصد خو بگرن جلورا به کامیونان در دکفن و خوارادستی شروانان دکن. هری داوی جی نزی 2000 چتین داعش خوارادستی همان شروانان کرن. نوچگان من را گهاند کو چتین مجارا گودنه به در دورا 10 کامیونان درکتن. ویس بهجی نوچگان مهوشنگ حسنی کلیا درکتنا بسدان چته و مالباتن وان شوپاند. تماشاوان دلال اف کس اف عربه اف کامیونن گو دردکهون اف جناوا باغوز تین. جخواه هز سوریه دموکراتیک پشتی گو اپراسیون خواه دا دست بکرن هجماره که باش جه چتیان ده هندره باغوز ده ما بو. وان چتیان پشتی گو دجواری شر لوی داره دیتن شخو چته و مالباتن وان این گو دمک دریج ده هندر دامان گوتن ام خود تسلیم ناکن گوتو بون ام شر بکن ایرو روش لوی داره ایرو پنج آدار اوجی خوارادستی شروانن هزن سوریه دموکراتیک دکن. هزن سوریای دموکراتیک جدوه و اپراسیون لشکری لعنیا باکور باغوز راوستان دیا و در خصنا چته و مالباتن وان ددومینن. دوی چارچوه ده نوچگهان مخواگهان دورا کو چته آن توی مالباتن وان خالی بجه کرنه و تکلداری وانجی آگاهیان ده. آن دست بکرن. اف نقطه گنها عملین جی داوی گوام دکارن بگهجنه به شروان قصدره وکی گود پاشمده دیار دبه او شو دورا داوی یا گو داعش تدمایش خو وکی کامپ کیه گو چتین داعش توی مالباتن خو لوی دری مانه بگشتیش خبریان هان به 10 دقیقان نزی 20 کمیون جو دری درکتن شروان قصدی ین گو نهاد چپرین پیش دنه به تایبت جی هزن تایبت ین هزن سوریه دموکراتیک یه پگی او یه پجی او جویه که تکز دکن گو دمک کرده دبه ایش ساعتان به دبه ایش روزان به هبونا لشکریه داعش لوی دری بداوید به. لگوری آگاهیان جنیوه محاسبات اده که دور پیج لچتهان هاتو بو فرض کرن بهتری 10,000 چته و مالباتن وان خوراتستی شروانان کرنه. بگشتین حال کامپا هوله بقاسی 56,000 کس هاتن امجه کرن. پشتی کسین ده باغوز ده بریارا شردان قصده اپراسیون داوی یا تکبرنا داعش یکی آدار دست بکر. ناوند راگهاندنا قصده ده داخیانی خود راگهاند بوکو. ده انجام شر 4 روزن در باسبوی ده 164 چته این داعش هاتن کشتن و بدهان بارگین وان هاتن رو خواندن. ده همان دمه ده شروانان ده انجام پیشکتنا خوده گره باغوز استراتیجی کنترل کرن و آلا خواه لیچ کاندن. چته اجن یا بناوی خدا مسن یا امریکی داخوازا وگرا ولات خود که لیبل ریوبریا امریکای وگرا و رد که او دبیجه مافیوی وگری تونه. لباکور سوری به هزاران چتین داعش و مالباتن خواه جچلو نه ولاتان گرتینه.
یک جوان جی هودا المسنه. هودا المسنه لگل ریوبریا امریکا بویا مجارا نقاشه. امریکا وگره چته ناپجرینه و دبیجا مافیوی یه وگره تنیه. دادوارێکی ئەمریکی خواست کو جارێکەدن لە دۆسیایە چەتەیە ناوبووری یا دخوازە vegere ئەمریکا بنێرن. دادوار ڕێگی والتن دیار کرد کو gelek bijartە hene dibe ku rewşa wê nebaş be eger li kampên Bakur û Rojhilatê Sûrî bimîne. Hikûmeta Amerîka tevî li vê welatî ji dayîk bûye û bavê wê dîplomatekî Yemenî bû vegera wê radike. Li gorî qanûnên Amerîka zarokê dîplomatan ên ku li welat ji dayîk bûne nasnameya Amerîka wernagirin. Ji lewra mafê wê tineye ku pasportê werbigire. Lêbelê parêzerê malbatê dibêje beriya ku Huda ji dayîk bibe bavê wê dest ji dîplomasiyê berdaye ji lewra mafê wê heye ku pasportê werbigire. Têkildarî heman mijarê wezîrê karê derveyê Amerîkan Mike Pompeo ji radyoya WOC re diyar kir ku di rastiyê de ew terorîst e û divê terorîstên biyanî venegerin Amerîka. Pompeo dest nîşan dike ku pêwîstiya wan bi xeteriyên bi vî rengî ku gefê li jiyana Amerîkayê dixwe tineye. Meha sibatê jî serokê Amerîka Trump gotibû ew vegera wê ya ji Amerîkayê re qebûl nakin. Dohjî şêwirmendê ewlekarîya Netewî Amerîka John Bolton got ew ê zextê li welatên din bikin da ku welatiyên xwe vegerînin. Huda el-Musanna sê caran bi çeteyên Daişê re zewiciye û di gelek xebatên propagandaya Daişê de cihgirtiye. Lêbelê niha iddia dike ku ew bi wan hatiye xapandin û piştî ku Daeş tevahiya erdên Sûrî û Iraqê ji dest dan dibêje ew poşman bûye. Tevgera şanên razeyê li herêmê carekê din zêde dibe herîdawiyekînên taybetên Qesedê komeke şanên veşartê li Reqqayê girtin. Navenda ragandina Qesedê diyar kir ku hewildanên çetan yên tirsandina sivîlan dewam dikin. Şanên razeyê kombûna xelkê dike keyfî û xemgîniyê de dikin hedef. Navenda ragand ku dema şanên razeyê dixwestin di merasîma oxirkirinê de komkujê pêk bînin, yekînên taybetên Qesedê ev hewildana wan li gundewarên Rojhilatê Reqqayê têk bir. Di encamê de 6 êrişkar hatin girtin û yek ji wan jî xwekuş bû. Navenda ragandina Qesedê teqez kir ku hêza wan soz dane sivîlên biparêzin û ji bo peydakirina aramiyê û têkbirina terorî û piştgirên wan vê soza xwe jî nû dikin. Bi îradeyeke xurt û moraleke bilind hevseroka KCD Leyla Güven çalekya xwe di roja 118 de didomîne. Di roja 118 de Wezareta Tenduristî ya dewleta dagirker ji bo Güven bijîşkek şand mala wê û li Güven kontrola bijîşkan carekê din red kir. Her wiha çalekya girtiyên di gereva birçîbûnê de jî bi biryardarî dewam dike. برخوادان افسروکا KCD و پارلمنترا HDP یا جولمێرگێ لەیلا گوڤن بارمان جاراکردنا تەجریدا لەسەری بەرۆجەلان 8 مژدارە 2018 لە زیندان ئامەدێ دەست بە چالاکیە گرەوا برچیبوونێ یا بێدەم و بێدۆر vەگەر کرد. گوڤن 118 ڕۆژن تەوێ هەموو ئاستانگیان ژی بە بریارداری و باوەریەکە خورد لە بەرخوادەدا. Di roja 118 mîna çalakiya Guven de Wezareta Tenduristiyê serê sibê bijîşkek şand mala Leyla Guven ji bo ku li malê wê kontrol bike. Bijîşk belgeyek nîşan da ku li gorî wê belgeyê ji bo kontrola rûtîn a Guven hatiye wezîfedarkirin. Guven daxwaza bijîşk a ji bo kontrolê red kir. Hat ragandin bi bijîşk re amûrên pîvana tansiyonê, rêjeya şekir û mîzîn hebû. Guven daxwaza muayeneyê jî red kir. Tevî çalakiya Leyla Guven çalakiya girtiyên berxwedêr yên di zindanan de didome. Çalakiya koma girtiyên destpêkê ku 16 kanûnê dest pê kirî 8 rojin dewam dike. Diyekê adarê de jî li tevahiya girtîgehan girtiyên siyasî dest bi gireva birçîbûnê ya bêdem û bêdor vegerkirin. Di sê adarê de jî parlamentera HDP Amedê Dersimdag û 5 endamên HDP ketin girevê. Piştî 5 endamên HDP hatin binçavkirin, ev sê rojin di binçavan de ne. Çalakiya Dersimdag û girtiyan dewam dike. Girtiyên girtîgeha tîpa a dîlokê diyar kirin ku li dijî tecrîdkirina rêberocelan dest bi gireva birçîbûnê ya bêdem û bêdor vegerkirine. Ji girtiyan Şevket Şeker diyar kir ku heta tecrîd bi dawî bibe, çalakiya wan jî wê demê wê bi dawî bibe. Tevgera Kongrasara Lübnanî bi daxuyaniyekê diyar kir ku daxwazên Leyla Güven daxwazên hemû gelê Kurd e. Tevgera Kongrasar li bajarê Trablosê Lübnanê daxuyaniyek da û
پشتگیری خوا به برخوادانا لیلا گوین را نشاندن اندامین کنگرستار د داغیانی خوا ده وها گوتن ام برخوادانا لیلا گوین و همو حوالین وی ین دیگره و برچی بونه دنه سلاف دکن ام تقص دکن که داخوازین وان داخوازین منه و ام جانه که بری بر اجلان قبول ناکن جبر کو آزادیا ریبر او پو آزادیا جنه او آزادیا جنان آزادیا جواکیه دوی هرکس دستکی بده برخوادانا لیلا گوین و حوالین وی ین دیگره ویده چالکیا گروا برچیبون یا 14 کردستانین لستراسبورگ فرانسه او امام شش یا لگالریا بریتانیه دروش خوی هفتوین هانده یا چالکیا نوبدا آزادیش اوجلان را ده هفته خوی 350 ده جالی کردستانین سویسری و هات دور گرتن. چالکیا گروا برچوبونیا 14 کردستانیان لستراسبورگ آ فرانسایه و امام شش ایل گالر آ بریتانیایه در روز هفتوین هانده برخودانا سلطانی گید اوشیار اغوغلو یال پایتخت آوستوریا ویانایجی در روز سوددیان یوسف ایبال لباجار تورنتوی کانادای روژا پینجوددیان حسین یلدز و حاسبی چاکیجی لباجار دنهاگی هولندای روژا 47 دومه هروها جبو پشتگیری چالکرین گراوا برچوبونه هفته یا بوری چالکیا گراوا برچوبونه یا بدور وگر هات بو تسبیکرن به وی آرمانجه کوما دویمین جنین ایزیدی چالکی دور کردن جنان گوتن جانا به او جالان تجاری نای قبول کردن تاری بر آبو آزاد نبه ده چالکی بدومن چالکر یکسل کوچ جانی زمان کو او تجرید بشکنن استاتویا ایزیدی خانه پیک بینن چالکیا نوبتا آزادی جو جالان راجی کو هفته یا 305 دایه جالی کردستانیان لسویسرای و هاتا دور کردن مجلس جنان اسکایپ اروپای جی بو 8 آداره بانگ لجنان کرکو دا کفن قاطان بلیل باشوری کردستان جی چالکیا گروا برچیبونی دوام دیگه برخوادان ناصریاز در روژا 150 او یا فاضلاتوک جی در روژا 45 ده به اصرار بردوامه. برخوادان اندام نونرتیا هدپیا لباشوری کردستان ناصریاز در روژا 150 ده تاویکو روشا تندرستی یاز نباشه جی لدیسا به اصرار چالکیا خود دومینه. شانده که پارتیا یکتیا دموکراتیک پی دی اونونرتیا کانتونین روش آوی کردستانیا باشوری کردستانی سردانا ناصریا اسکرین لسر ناوی شانده مزگین حسین آخوی اوگد اف چالکیا و دسپیکریه پیروز او امجه همو و آوی و پشتگیری ددن ده همان دمیده برخوادانا اندامین مجلس اشتاریا مغموری فاضلاتوک جید روژا 45 ده شانده پی دی او نونرتیا کانتونان سردانا یا اسکرین هر وها چالکین لباشر سلیمانیه دروژا هشتویه کانده ایرو شانده که جوانین انترناسیونالیست سردانا گروا برچیبونه یال سلیمانیه کرن جوانان ده سردانی ده پشتگیریا خویاج بو گروی آنی زمان ریزه چالکین کنگرستار جبو هشت آدار روژا جنانیا جهانی دوام دیگه دوی چارچوبه ده لتواهی باکور و روشلات سوریه جی چالکین جور به جور تینال دار خستن. جبو روژا جنان جهانی انگو هشت آداره تنیس روژمان بنزک بونا روژی را جنین لباکور و روشلات سوری بخملاندن و ریزه چالکین خواه جبو روژی آماده دکن لدیره که ببونه یا روژی قادا جنا شورشگر بدا خویانی اکی هات وکرن دشاهیه دا کوما دیلان یا شهید زیلان آناوندا دجلیه یا چاندو هنره دیلانک لیستن مجلس جنین سوریه جیل نافچیا گرکه لگه جیوینک لدارخست ده جیوینه ده انداما مجلس جنین سوریه گلیشان حسین لسرولا جنان اوتی کوشیناویت شورش روژاوا دا آخوی کنگره استر لنافچیا تربسپیه جی سمینارک دام ده سمیناری ده سنویزیونک لسرت کوشینا جنین آزاد و بطایبت کوشر لیلا کووان هاتا پیشاندان لسرکانی جی وصایت قادا شورشا جنه بشاهیه که هشت آداره پیروز کر وصایت لکولانین باجار سرکانی گریا و لچرخاله یا بریده شاهیه لدار خستن ده شاهیه ده اخافتن هاتن کرن و هشت آداره لجنان هاتا پیروز کرن
به همان آرمانجا کوردیناسیونا جنان آریوبریا خواستر آباگل و روشلاتی سوریه جی لنافچه عین عیسایی داخویانی دا داخویانی دا کریار و پاشگوه کرنا کج آلین سیستمین ده سالاتار و لدیجی جنان تینه کرن هاته شرمزار کرن. لآلیه دنجی شانده یکا کنگراستار ریوبرین سازین ریوبریا خواستریا دموکراتیک و پارتیین سیاسی سردان و ناوندین لشکری یین باجار کوبانی کر. شانده یه هروها سردان و ناونده دسته یا پاراستنی و ارکاخو پاراستنی کر. پشرا شانده سردان ناوندا یه پگه یه پجه و مالا بریندارن کر. به همان آرمانجه شینین مجلس خطا محترق و گندوارین و یه منبجه شاهیک لدارخست. ده شاهیه ده دیلان استرانین فلکلوری جعالی کومان بازین منبجه و حتا پیشکش کرن. ریوبریا جنان آتبقایه به هفکاریا کمیته پرورده و فیرکرینه بلاوک بلاف کرن. جبو پیشوازی کرن 8 آتاره گندین روشالات رقایه تینه خملاندن. جنین اندامین سازین گریدای ریوبریا سویل بشتاری چالکی دالقاندنا پانکارتان بون. یکیتیا جنین آزاد لنافچیا فافینه آهرما شهبایه سمینارک دا. ده سمینار دج ریوبرین یکیتیا جنین آزاد ریحاب جبو لسر گرین یه 8 آتاره آخوی. پشرج ریوبرین کنگراستار سوزدار قاسم لسر انجام و باندورا ذهنیت دسالاتار لسر جنان آخوی. کمله جنین کردستان کجکی به بنیه روژا جنان آجانی داخلانی وشاند کجکی دیار کرکو 3 سال بقاسی 3 سال 21 کمین گنجاو نینه جبو پیک آن آزادی جنان کجکی جه تواهی جنان خواست کو برخوادان لکردستان و جهانی هم بهتر بری خستن بکن. کوملن جنین کردستان کجکی به بنیه 8 آدار روژا جنان جهانی داخلانی وشاند. کجکی برخودان جنان آل هر دورکا جیهانی یاجبوب دست خصنا آزادیا خواستلاف کرو گوت اموه بحث کرن حمبیز دکن و بعشقا جیانا آزاد و سلاف دکن جنان جبو آزادی و کهویه تیکو شیندای مشاندن بیر آنی ناوان هزا بنگهین آچافکانیا برخودانیه اللي چارا آلین جیهانی جحمو جنین کول همبری داگر کریه دنگ خوابلن دکن اموان سلاف دکن کجکی دیار کرکو 200 سال بقاسی 100 سالا 21 مین جبو آزادیا جنان گنجاو نینا و هدوماند. جبر ویکی امدنا و سردمکی دنکو پوتانسیل و دینامیکن شورشا جن هری زیده بهیزه. پرگالا سرده جبو کو ویراستیه وشره بحمو جوره لیستک و ایریشان هول دیده. لیبه وکی جن پیوست امنی زیکاتین خواه رابار بکن و تیکوشین حمبیز بکن. کجکی چالاکین گروا برچی بونه یالی دجی تجریده لسر ریبر اوجلان به بیر خستو گوت. ریبر عبدالله اوجلان نگرتیه کی جرزیه. او ریبر گلکه کوناوی ویجی هاتیه قدخه کرن. ده شخص ریبر عبدالله اوجلان ده ینتین تجرید کرن امین هری زیده جنه. جبر ویکی ام دی بیجین کو آزادیا ریبر عبدالله اوجلان آزادیا میه. جبر وی صدمه ام دناوا چالاکیان دنه و ام پیشنگتیا برخودان دگرن سرملین خواه. هیزن رزگاری عفرین روش بروش ریزه چالاکین خواهین لدیجی داگرکرین لحرمین عفرین زیده دکن ده انجام چالاکین لعفرین ده یک جلشکر 3 داگرکرین هاتن کشتن. هیزن رزگاری عفرین لسر چالاکیان داقین ایک نویسکی و شانت و فالگاهی دا. چاری آداری لنافچان عفرین 2 چالاکین تایبت لدیجی لشکر و کمک چتین دولتا ترکیه داگرکر هاتن لدار خستن. همان روژه شهروانان لدیجی باررگه که ارتشا ترکیه داگر کرد لگوند باسلی یه گریدای نافچه شیراویا چارکیه که تایبت بیگانین. ده انجام چارکیه ده لشکرک هاته کشتن او 2 لشکر جی بریندار بون. هر وها عربه که لشکری جی هاته تقاندن. چاری آداری شهروانان چارکیه که تایبت لدیجی باررگه که کماچته ین جبه الشامیه لگوند میرمین یه نافچه شیرال دارخست. ده انجام چالکی ده 2 چتین بناوی ایمن شوبک و علی ابو اسلام هاتن کشتن و 4 جی بریندار بون. مالپر المونیتوریا امریکی درباره داگرکرنا عفرین و کریارین کشتن و گوهرتنا دموگرافیک این دولتا ترکو چتین ویده راپور اکوشانت مالپر دیارکرکو سدما سرکه یا داگرکرنا عفرین روسیا بو دراپور المونیتور ده بالکشاندیه لسر کریارین تالان دزی گوهرتنا دموگرافیک و برخوادانیا لدجی ارتشا ترکو چتین وی. مالپر المونیتور امریکی تکلداری داگرکرنا عفرینه و کریارین کشتن و گوهرتنا دموگرافیک راپور اکوشاند. مالپر المونیتور دیار کرکو سدما سرکه داگرکرنا عفرینه روسیا بو.
Di raporê de Almonîtor balkiştan ser kiryarên talanî, dizî, guhertina demografîk û berxwedana li dijî artêşa Tirk û çetên wê. Malperê diyar kir ku aliyên mîna netewên yekbûyî û rêxistinên mafên mirovan derbarê binpêkirinên mafên mirovan li Efrînê raporên bi nirx weşandine. Li gorî rapora netewên yekbûyî hin kiryarên li Efrînê weke socên şer tê dîtin. Di rapora Almonîtor de behsa berxwedana Kurdan li dijî artêşa Tirk û çetên wê tê kirin. Li gorî malperê sê alî li dijî dagirkeriya Tirkiyê çalakiyan li dar dixin. Yek, yekîneyên parastina gel YPG. Du, odaya çalakiyan a Xezeba Zeytûnê. Sê, hêzên rizgarkirina Efrînê here. Van hêzan ji dawiya adara 2018 ve heta çilaya 2019 nêzî 220 çalakî girtine serxwe. Malperê ragand ku rewşa li Efrînê ew qasîne zelale ku mirov nikare hejmara kuştiyan bizanibe. Derbarê kuştiyên xwe de Dewleta Tirka dagirker dibêje ku di dema rakirina mayînan de ew hatine kuştin. Her wiha raporê diyar kir ku di nava 10 mehên dawî de herî kêm 3 çetên Dewleta Tirk li Efrînê hatine kuştin. Malpera Almonîtor diyar kir ku sedema sereke ku hiç Dewleta Tirk bikare bi Efrînê dagir bike Rusya bû. Wê demê Rusya ezmanên xwe ji balafirên Tirkiye re vekir. Di vê derbarê de siyasetmedar û antropolojîstê Awistoryayî Thomas Schmidinger wiha dibêje. Kurdeyatiya li Efrînê bêtiriya hemû herêmên din ên Rojava bû. Azadiya li Efrînê jiya hemû herêmên din ên Rojava bû lê hema niha dibin dagirkeriya Dewleta Tirk û çetên wê de ye. Roj bi roj xuya dibe ku hevpeymana Rusya û Dewleta Tirkiya dagirkeriya di derbarê Idlibê de bi ser neketiye, ev jî di daxuyaniyên dawî yên reyadarên Rusyayê de diyar dibe, li şûna paqijkirina Idlibê ji çeteyan dagirkeriya Dewleta Tirk rê vekir û Idlib bi temamî ket destê çetên El Nusrayê, li beramberî vê jî hêzên rejima Sûrî bêdeng namînin û dest bi bersevdayînê kirine do bi êrişeke li başûr rojhilatê Idlibê bi dehan kuştî û birîndarên çeteyan çêbûn. بارگهên çeteyên El-Qaîdê yên li herêmên derdora gund û navçeyên Tawîl el-Helîb, Ketîb el-Mehcûra û Serman ên başûr rojhilatê Idlibê rastî êrişên tund ên hêzên rejîmê hatin. Li wê herêmî jî noqteyek leşkeriya artêşa Dewleta Tirka dagirker heye. Çavkaniyên li herêmê ragihandin ku çeteyên Heyet Tehrîr Şam û Ecnad el-Qewqaz ji operasyonekî re xwe amade dikirin. Lê hema hêzên rejîma Sûrî lestir bû û bersivek tund bi topavêj û fozeyan da. Di encamê de bi dehan kuştî û birîndar çêbûn, yên mayî jî ji herêmê bazdan. Herûha herêmên Xaniş Şêxûn, Seraqib û Muherret Ne'man ên başûrê Idlibê jî bûn armanca topbarana hêzên rejîmê. Ji xwe herêma Ebu Zuhur û balafirgeha wê ya leşkerî destpêka 2016 ji aliyê çeteyên Ecnad el-Qewqaz ve hate dagirkirin. Çeteyên Ecnad el-Qewqaz jî ji dewletên navbera Parzamîna Asya û Ewropa hatine, bi taybet dewletên mîna Azerbaycan, Ermenistan, Georgia û Çeçenistan. Ev koman çete sala 2012 derbasî xaka Sûriyê bûn û li herêmên rojhilatê Idlibê bicih dibin. Li herêma Ebu Zuhur jî stratejiyek bi navê Mîrnişîna Qewqazê ragihandine. Çeteyên Ecnad el-Qewqaz li herêmên Idlibê gelek komkujî pêk anîn. Serfermandarê artêşên Rusya û Emerîkî operasyonên li Sûriyeyê guftûgû kirin, Wezîrê Karên Derve Rusyayê ji teqez kirin ku di vê derbarê de tişteke Komîteya Distûrî wê were ava kirin. Du serfermandarên her du artêşên Amerîka û Rusyayê li paytexta Avustralya Viyanê li hev civiyan. Wezaretê Parastiniya dewletên Yekbûyên Amerîkayê bi daxuyaniyekê diyar kir ku her du serfermandaran gelek mijar xistine rojeva xwe. Mijara sereke jî li hevkirina her du aliyan di derbarê operasyonên li Sûriyeyê têne kirin bû. Ji aliyê xwe ve Wezareta Parastina Rûsî ragand ku her du serfermandaran mijara fûze û çekên stratejîk guftûgû kirine. Di mijareke din de Wezîrê Karên Derve Rûsyayê Sergey Lavrov got armanca sereke ji bo dema niha avakirina komîteyeke distûrî. Li aliyeke din Wezîrê Karên Derve Dewleta Qeterê Mihemed El-Sanî ragand ku vegera Sûriyê di nav Komeke Erebî de bi çareseriya alûziya Sûriyeyê ve girêdayî.
25 ماه دربازبوی وزیر کارین دروی ایرانی جواز ظریف لسر حساب خوی اینستاگرام استفای خور را گاند بو تکیلداری صداما دفجبردانا ظریف او ارکا خوشی وزارت کارین دروی یا ایرانی داخوینی دا صدم جی سردانا سروک رژیم سوریه بشار اسد و لی ایرانی بوم. ایرو وزارت کارین دروی یا ایرانی درباره صدمین استفای محمد جواز ظریف آگاهی نو بلاف کرن. وزارت راگاند کو ظریف جبر درباری سردانا سروک رژیم سوریه بشار الاسد آتهرانی نهاتی آگهدار کرن دف جکاری خواه بردایم. بردف که وزارت کارین دروی بهرام قاسمی لسر مجاری وها گوت ظریف به صدما کو درباری سردانا اسد آتهرانی نهاتی آگهدار کرن استفای خواده. لگوری چافکانیین جو وزارت دروی و صدان به کمکرنین جو به وزارت کارین دروی و پیک هاتیم. دوی هفدیتنا اسد او خمینی ده هر وها فرماندار فیلق القدس آگریدای حرس السوری ایرانی قاسم سلیمان جی آمده بوم. محمد جواز ظریف ده طباق 2013 ده بو سروک وزیر دروی ایرانی. لترکیه وی پشتی 26 روشین دن هلبجارتنا هرمی وره لدار خستن جبو قوراندن آنگو قوتاندنا قیومان جه باکوری کردستانی او داوی آنینا دزی ده شارداریان ده HDP لزدای خباتین خواه هفسروکین گشتین HDP گرا خوین جبو متینگان هلبجارتنی به پیشوازی کرنا گرم آگل ده دومینن لعالیه که دنجر سر گوتنین اردوغان این کجه HDPیان را گوت بو جه و لوی ولاتی تنه برتکو نرازبون جی زیده دبن. لترکیه و دسویه که آداره ده هلبجارتن هریمی وره لدار خستن جبو هلبجارتن ایجی ایدی روشتین جمارتن هفسروکین هدپی ده چارچوه اگر آخوه یا میتینگین لباکوری کردستان ده روژانه لباجارکینه هفسروکین هدپی جعالی گلوه به شاهی و جوشتین پیشوازی کرن آنگو اتمسفر جشنان نوروزه جنها و خدای در او به وی گرماهی خباتین هلبجارتنه تینه کرن. هفسروکا گشتی HDP پروین بولدان دیگر خویا ایروده لنافچه الباک آوانی بو. پروین بولدان دیار کرد که او باش دزانن گل الباکی ده همو هلبجارتنان ده دنگک بلندای پارتی خوا او گود. دوی هلبجارتنه ده جی وی جسادی نوت نه خواری. امی بهفره امزایا جسادی نوت باویجن و اف سرکفتن و سرکفتنا گل الباکی با. بولدان و شانده پیره پشتی هفدیتنا گل الباکی جبو بچن وستانه کتن ری. پروین بولدان دیگر خواه آوانه ده پشتی نافچه الباکی بری خدا وستانه دیده ماوی گره ده بولدان به گرسهی و جوشک مزن هاته پیشوازی کرن. پروین بولدان ده هفدیتنا گل آوستانه ده خوی و گود اف 16 سالن تنه کسک وی داره بره و دبه لی پشتی سویه که آداره و HDP وی باجاری بره و ببه. Benim ülkemde, bizim ülkemizde Kürdistan diye bir yer var mı? Bunlar bu kadar Kürdistan meraklısıysa Kürdistan Irak'ın kuzeyinde. Buyursunlar oraya gitsinler. لدیجی وان گوتنین سروک پارتیا فاشیست یا AKP اردوغان ین جبو HDP برتکو نرازی بون زیده دبن. پارلمنتری HDP شرنخه حسان ازگونش گوت اگر کسک هبه او دوی وی ولاتی ترک بکه او جی اردوغان باهچلی و کسین دستکی ددن فاشیزما وانه. خلکی وانه جی برتک نیشانی اردوغان دانو گوتن کی که دشینه کودره او ولاتی میه بلا اردوغان ترکا وی ولاتی بکه. ایرو 28 سال دستر دستپیکرنا راپرینا خلکی باشوری کردستانی یا لدیش رژیم باسیا عراقی را در باز دبه خلکی باشوری کردستانی جه گله یکم راپرینی برخودان و شروانین قصد جه سلاف کرن. لنافچه رانیا یا ناوندا اداره راپرینی ایرو لدریه راپرینی کجاره یکمین علی نبلی لدیش رژیم باز گله یکمین تقنات و راپرینی دستپیکر مراسم بیرانینا 28 امین سال و گرار راپرینی پیک هات. ده مراسمی ده گلک ولاتی، پارلمنتر و ریوبر و نونرین حکمت و پارتیان آمده بون. ده دست پیکا مراسمی ده قیمقام رانیا حسین محمود آخوی و گوت لرانیا یکمین مشارع آزادی پیکت و تواهی حریم باشوری کردستانی بلاو بوم.
وی راپرینی وها کرکو رژیما دیکتاتور عباسی بشکیم لی مخابن راپرینی نکاری خون او خیلین خلک حریما باشوری کردستانی بجهبینه پشتره برپرسی اداره راپرینی هیوا قرنی آخوی او گلی باشوری کردستانی کو روشک دیروکی تومار کرن او شهروانین قصدی ین کو داوی لچتین داعش تیننجی سلاف کر. ایرو سیشمی جاره کردن لجزایر خواپیشاندانین خواندکاران لدشی نامزدیا عبدالعزیز بوتیفلیقا دست بیکرد. لگلک باشارین لجزایر دیسا به هزاران خواندکار لدشی نامزدیا بوتیفلیقا او پشت راگهاندنا لوگویا فرمیا پینگاواوی یا هلبجارتنی داکتان قادان. خواپیشاندانین حریم زنجیل پایتختی پیک هاتن. کسین داکتن کولانان جداخوازین بوتیفلیقا کو ببه سروک او همو دما خواه نقدینه نپجراندن او بانگا استفایاویا لزگین کرن. جبوی هیزن اولهیا هبونا خواه لپایتختی زیده کرن او خواه پیشاندانین خواندکاران آستن کرن. هر وها تفگرا موتورا ترین او ریین کو بری وان لپایتختینه هاتن راوستاندن. هیجای گوتنیه که مش او خواه پیشاندانین لپایتختا جزایری سالا 2001 و هاتیه قدخه کرن. لالیه که دنجی جگیری وزیر پاراستنی سروک ارکانی ارتشا نشتمانی جزایری گوت هنک دخوازم که جزایری جاره کدن وگره سالین به ایش او بخوین ام وکی ارتش امی همو حولدانین خواه جبو اولهیه پیک بینن. دولت نیبوین امریکای آلا خواه لسر کنسولوس خانه خواه لقدس دانی وکه تیزان کنسولوسخانه امریکا یا لقدس ناوندا تکلین دیپلوماسی ین ناوبرا امریکا او فلسطینی دبوم. مبستا وی گاو آویتنی جی تبلیغ کرنا کار او بارین کنسولوسخانه قدس ناوا سفارتخانه امریکا یا نویا اسرائیلیه. بوی آوایی او کنسولوسخانه و گوهری بو بشکه جی سفارتخانه امریکا یا اسرائیل او ادعا بناوی ناوندا کارو بارین فلسطینیتی ناز کرن. بگمان اف جبو سدما هرسا فلسطینیان هجای ببرخستنیه کو جسال 2017 و دما راگاندنا قدس جعالی امریکای و وکه پایتخت اسرائیل فلسطینیان تکلین خواهیم بری و بریا ترامپ را بریبون. پاکستان جعالی خواه ایرو 44 کسین کو گریدای رکخستنا ارتشا محمدن دناف ده برای سروک ویجی بنچاف کرن. لگوری چاپمنیا پاکستانی لسر دوی وزیر دولت ین کارین راگهانده هاتیا راگهاندن دیار کریه کو هزین پاکستان ده اپراسیونه که ده عابد روف ازحر برای سروک رکخستنا ارتشا محمد مسعود ازحر بنچاف کریه. هر وها 43 اندامین دنین رکخستنی هاتن بنچاف کرن. هجای گوتنیه کو بریا دمه که هندستانی به ایریشه که هوایی بارارگین ریخستنا ارتش محمد گربون هدف او هری کم 300 جریخستنی هاتمون کشتن. ایریشا هندستانی جه پشتی کو او ریخستن ایریشه که خواکو جه لکاشمیرا هندستانی پیک آنی بکو تیده 45 لشکرین هندستانی هاتمون کشتن پیک هات. او بویر جه بون سدما کو آلوزیه که کردنا برا هندستان و پاکستانی در رو بده کو حیانها جی ددومه. لالیه کدن پاکستان راگاند کو وان ایرو خواسته که هندستان کو نزدیک آوا وان اقلیمی بویه دور خستنه. هیزین دریا یا پاکستانی دیار که کو وان جبو نگور کرنا شهر ایرشین خواه راوستاندنه. تکیلداری آستانکرنا دانالد ترامپ یا عدالت دیره او بکار اینانا چوت آدستلاتداریه دموکراتان ده پارلمنتو امریکای ده دست بلی پرسینی کریه. دو بردفکا قصر سپی سارا ساندرز ده جوینک چاپمنیه در راگاند کو اولی پرسینا کیفیه چوت او ند جهده. ساندرز گوت دستی سروک کمیته دادگاه ده مجلسا پارلمانی جیرچ نادلر و دی پرسینی ده هیه. ساندرز تقص کرد که اولی پرسین ند جهده او بری نها هن کمیتیان ده کنگرسی ده اولی پرسین گر لی بلی انجاموی بداوی نبوم. ترامپ نیرین خوال لسر مجاری دا او گوت اولی پرسینه که والیم لگوری چافدیران اولی پرسین حیا هری خطره جدما دموکراتان دسترات داری ده پارلمنتو امریکای ده بدست خستیم.
ev lêpirsîn wê li ser danûstandinên Trump ên deryayî her wiha sîxuriya bi Rûsyê re frakanskirina kampanyayên li hilbijartinê û dozên jî gendeliyê be. Qonaxa dawiya têkbirina çeteyên Daişê de nêzî 3000 çete û malbatên wan xwaradestê şervanên Qesedê kirin. Hêzên rizgariya Efrînê li dijî artêşa Tirk û çeteyên wê yên li Efrînê çalakî pêk anî û yek ji leşker 3 çete hatin kuştin. Leyla Güven di roja 118 a berxwedana xwe de kontrola Wezareta Tendurustiya Dewleta Tirk red kir. Ji bo pêşwazîkirina heştê adarê roja jinaniya cîhanî li Bakur û Rojhilatê Sûrî rêzeçalakî tên li darxistin. Îro bi hezaran kesên Cezayirê banga îstîfaya Bouteflika kir. Berîvînerên hêjan û çêlmeyên danî êvarî li vir bi dawî dibin û em dibêjin heta nû çêlmeyên dawiya rojiyan got saet 11 bimênin di nava xêr û xweşê de her şad ba.